sigaw ken rabi manalinaw intanto adwakas natarnaw agkanta igijay bye-bye iti nalaw sa gagar ko nudong de kasto ya tiempo agtugaw kanto dito'y kakiyak ko jay bye-bye ket matmatang ko sadyayan niya ngaragsak sadyay awang tiriga sadyay makaling lingay jay bye-bye ke nalina intanto ikang kanta pinalaus ngayan ayat ka ganggayan tanto akas gitara jay awe jay danung abumaba sadyayan yan ngaragsa sadyay awang tiriga sadyay makaling lingay jay bye-bye ke nalina sadyayan yan ngaragsak sadyay awang tiriga sadyay makaling lingay jay bye-bye ket nalina sadyayan yan ngaragsak sadyay awang tiriga sadyay makaling lingay jay bye-bye ket nalina ada yang akan siyungko isagot ko kinirimerin na kaimangan Star Corner. Okay, teje kanu kunan Madam Remelin Kimangan Star Burner. Thank you so much Tata Miling Tanod. Kunamet ni Apo Kapitan Teddy Kalonghe sa bye-bye man mga idol para kin mangrik tumabat. Nalpasan Apo Kapitan ken kastapay ken ni Madam Rosemary Tagdaran, Angkel kantaem man jay Lorena. Lorena kano. Request ni Madam Rosemary Tagdaran. Thank you ma'am for sharing.